le bhí hécinn filmiche mar seo tos bethe gan ugrách agus tos bethe gain I d neachtaí a sinna, sa sé nuas a hín cuitriach. Súla bheasa níos tóir gan na rutan a sin sméineach ó bháin na riamh inniu ach charhá dán nuair sin. Sila mi le filmicin glósa doch glas-toch geisio ut bygan mae farwch mae un y dyn y hawn. Chanelad tá seach jalaf Faodail in a géil iad. Chanie bréfart a han, chanie bregadún a han, sé bethe na néine ag an thuig a hawn. Háisich project tasglann ilm Faodail an an nuiste tua an a 2010. Ha fónich an live sa lá dú a cruach ag filmich an high definition sa bhad. Ach fuair y project seo eith díad a cholúachfar sa hana sean jalan safach seo. Ha Faodail y cialach ag rútacin y loracus dwnnw gynniste, agus gydgera sé sin a hachyd na dy chai van Faodail lesin y manafrein y hiwyl tron y h-Eileanan, y sialt yn y ffilmich yn sio dan y coersnachgan gan fwyniagad. Fys mwyn o gyfer sy'n yn ysg bris als gyfer sy'n edrych hwmal, se cws mwyn i'ch ddiaf gyfer gynamor sy'n y fel. Ha cwtramach gyfer sy'n ulag y brin mi yn ysgialach ac yn hun. Ha sy'n arach y cwtach. Hamis is munig go lúach uavasachan go deach na filmich na chlárig le múide do náte héin. Hat de bunting ding, hat mar fart gan scialach gacin gan nechttriacin. Mach coitis du ras an y nechtri, tri no ceir ciad yn blian e ras. Va na gael mar native savages agus va yn iaifi sy'n ar y hwcal assassin agus feig dŵl. Acha ALBA mar a chiad colony, gos a hwgat yn erin bwyn, hwgat y ghanan bwyn. Cwtioch mad bad reich iafian mi'n cofwnin. In a lot of Scotland's Highland and Island communities, there has been a lot of kind of travelogue films. Travelogues tend to want to present a place in a way that it's stereotyped, whereas films made by people living within a place are interested in the things that matter to them personally. Suas gydyddyn na siachgatan, char o môr an ffilmich yn poplwch mewn y h-Eileanan fo helig na h-Eileanan ich hyn. Fa cwt na'n jalan romansach ag oes yn berstach yfa y lorag be arits na h-Eileanan. Agus cwtile mae'r propaganda economicach yfa a reich plan a lesach I eile is o'n a h-Eileanan trwy a hafelig. Son a hiad oedd le crw digitach a chwyd in a crynnych yn ffilm a chael giano an sa chyrstach cyn, han a hi se gael id clar úrein de hiefi yn glwysatach a tar sjalaf id codis yfa be afistach ans na h-Eileanan colach. Se cawddan gyroedd chafwr y ffalach, ffath rion hyn môr, agos e cwtiach anasach gydwyr sy'n lorach o'r agos gyrtwyn I ffein plach gan fi cneth o'r. Scotland, particularly the Highlands and Islands, have so historically been romanticised in such a way, you know,
through Walter Scott and Queen Victoria with Balmoralism and the Highland Estates. It's kind of taken the voice away from the people. I think it's just very important to give the people on the island a voice that I feel like they'd not historically had. Mis wedi cael get nach al fwy Mr. Fhilm hi sin is tuki sin ger egal capio. Ha cwyn ym coed yn chwyd meid i'r hyd trwyt agos fa balach o fe sios fa clwch cof i uan agos fa duan rwyd chemical. Hyn sios y rwyd fara fel ha mae clwyn di diolch y galig a brin yn y galig agos duan sio o rwyd chemical edd. As mi gradd mi'n cof i giri y leid rwyd a sin i chawl. Cof i giri y berchus a sin i chawl. Oh, wel hes cynnar gyda chwmad mi t-Ollamh hech yma eichgyn agos tŵ sierwyd môr a sen ych hain. A fawr dynia het mis glawnach dynia no eist tŵ yn eist at ianw tŵ. Fe ma sen eichgyn. Chynnig tar y program dúchas, a bheit sealt in páirstean chruineach ó fótaigh na Scots. Mu bheith id Ilan Vernerai hadda siad fiche bliana, soas gan lunca diaag seachgat sa hách. Dí lín seo, lora gúine eile filmich an 8 mm as na plésachan, agus thucat gan tasglannad. Fa an luach cultural fólaseach an cháirsnach, agus fa teolachan is sonscabig na filmich an achgasan na leib. I suppose partly as we get older, our history becomes more important to us. It's about the island way of life. Things have changed, but they've also not changed. They're about this place, and this place is special. Hamis mae'n grer o da sôn wyt yma dyn gred yn y ffwnach i hyn, y hwc na ffilmich yn. Mae'n y t-sreath yr y lliw, Sio ffilm mae un yn ddaeth a sio sy'n dyn i ffw mwy. Gyrwch mae'n iorich yn, mae un yn ddaeth a sio. If you don't know where you came from, you don't know where you're going. The kind of place building, understanding your sense of place, I was really probably most profoundly struck by that within the footage. It struck me that there was quite a lot of potential for working in a kind of intergenerational fashion where older audiences are able to explain what's happening on the screen. Dat gefasgide. Dalabhain sa hula dat. Ach sé núin i bheit dyna gael I chéile. Cwtioch o chéile, sa seiltan dy gwyni cymar farwt yn ei ianach. One of the things that you see in the collection is not just the fact that the people are filming places that they're familiar with, but also that they're familiar with the people that they're filming. So there's definitely a sense that the subjects themselves are really relaxed in front of the camera, and that's very rare to see, I think. Sé díle bud é prís ó las na filmichin. Hat tar cormain gorátarach súhil muinte na Nílan. Mas tánig is id hannehain mian an socialte a cuideoch in television. Va cameran ag in aimad vad nan anas edd I géaltoch coiúa as na Eileanan. O siont sé aim fan a chil doch y cws ianischen liesinioch doi fe hen yn nynnu. Han y ffilmich yn ha tor corm gain cwad syhol ha edr ialitio von yn hyhol ha gyn yw. Mae gynach gyfil y rwyd ysmw yma ein gyfil na ffilmich yn siawt yn y dwynia dydych gymat yn y marca byw. Ha rwyd yn gymat pdys ar edrych lar gan hyn. Hadúan was de raamse geworden wie bij een hers. Hadúan was het schrijven met een hers. Ach, le we vechten de Shorse Jalawa hoek. Jimmy gaan graag. Hou vechten de king. Dus eigenlijk twee wat hachers is in jouw laag. Ik had zo kan niet er jaloers naar route als je klechtje we vechten aan de taski zeggen. Hanna Jalan anastach as a tasglann fótal a tors grúnd helian úra id echtri hósealt na Nílan go ade a mór luach.
y farach is seo, hanio yn yr ein y ffilmichan, na tjörlich yn achge, agus eilannich eile, id cwtioch o gymor le fysrach o minetioch mynd y jalan a chai yn ffilmau. It's a very timely connection that the Faodail project has with the material that's being found, because you are able to connect with people who still have a living memory of that material. Jamie Ganyachu, Hakutmach sa ha film again as a la hound, had or screen Jidach Gossum mar hound in your hin, had or gone Kuinahan in the doing your Jidach, he would do your closet, clean in the goonach, had you got bell at the engine, agus mathonio. The title of the project, which is Found, implies that there's been some kind of a loss. It made me think about what that loss might be, if it's the material loss of the film or, you know, the loss in the archive of not having a voice. Oedenen har rotenaun an een grantje huf kulter, is kanan, nach hellere fenchkin nu de hou navrein. Hij is na heinchku stoch gudik gudikin on de vermuis geganat, schon rotenaun die nacht. Hij is oedenen ha feme die smeunig te heb die shall rinje van de verstui. Ga ik afak is dunje. Waar ik al rotiedig maar waar kan je nog. Zeggen ze dat maar wat die nu bij die is draai ze hoe het dat tellen. Die gaan gaat te laven zijn.